kepha kanginalutho. Emandla amafishane, not with this God of heaven and earth. Asesifunze Luke. Luke chapter 1 verse 37. Lomnyango vulele Ephesians chapter 3. Not with this God of heaven and earth. Ngemavila khulunywa ngeJesu lawa athi akhuluma ngababe wathi akehlulwa lutho kude lokumehlulayo. Ephesians chapter 3 verse 20. Kuye lonemandla ekwenda lokukhulu kunako konke lesingakucela nalesingakucabanga ngemandla unemandla lamakhulu lekenda exceedingly great. Lisho njalo lesingisi usulifunza. Mfunzele ngesingisi. Simfunzele lo 1 Peter chapter 5. It's Ephesians chapter 3 verse 20 ngesingisi bazalwane. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all. Exceedingly abundantly. Uma sekakupha ekwesweleni kwakho kutawucicima. Kutawenda njani? Asesifunze Psalms 62. Sicale verse 5. Mphefumulo wami thula kuNkulunkulu ngoba lithembela ngivila kuye. Nguye yedwa olidwala lami nensinziso yami nencaba yami ngeke ngidandaniswe. Ungeke uyabona ingqinamba lobhekene nayo wena ngeke utamatamise. Excuse me. Afterall kwakhele edwaleni. Leli uJesu. uJesu ulidwala labantwana. Ulidwala laphakathi. Neke utanyatanyiso wena. Ngithi demnethathe wakho uwaphose kuye. Uthathe inhlitiyo yakho yonke. Uthi my four chambers of my heart. If you uthi I direct you to this heavenly Father, my maker, my creator. I direct you to my savior, my redeemer, my Lord and my shepherd and my God. Usho kanjena bese soyasima uyambuka kuthi akena usintshintsha isimo sakho. Nakutanitaniso ungabukile nthaba lemela imbi kwakho, ungabukile ngcinamba, buka yena longetulu kwale ngcinamba. Buka yena lonjani? Longetulu kwale ngcinamba. Qhubeka Nkosi uPhuthi. Insinziso yami nomdumo lwami kusetandleni kaNkulunkulu. Kusinziswa kwakho kulesimo kwephulwa kwakho kusesandleni sabani na? Noma ngabe yini utawuphulwa lokuphulwa kwakho kusesandleni sakho. Yes. uNkulunkulu isiphethelo sami nelidwala lami lelicini. Ingaka sineke utanitaniso. Qhubeka 8. Dinesive ngethemba lami kuye ngato tonke isikhathi. Thululelani kuye inhlitiyo tenu. Thululela ngilandzele verse le. Ithululele inhlitiyo yakho ngithe ithathe yonke.
Ibe bathe yemane ngcinamba ithi wena attention ayibhekele uthi mina ngiyakubheka le ngibheka kulo God Almighty ngibheka kulo nkulunkulu neke wena nagcinamba ngu-entertain neke ngene njani nako kwethembela uNkulunkulu nako kubuka uNkulunkulu kuthanda u-entertain engcinamba ngiyabona kona ngithi ngishona R1 account kodwa ngisanga u-entertain. When I'm in my Father, I'm rich, for I am blessed. Amen. Amen. When I'm in my Father, I am blessed. Abase Satan uyakulilela uthi nothing doing Satan get out ngithi ngibovula iminyango umkhahlele uthi uma nema agents akho awunasabelo la enhlitweni yakho le nhliziyo lena nginikele kusimakathe inhliziyo lena ngibhekise kusimakathe le nhliziyo lena ngithemba yena ngiyambuka lona lo wende ma miracles lona lo wathatha nje tinkwana wena njani athi hlephu David thousands phela khumbula kwabale madrots abazange babale abantwana nebafati abazange bende njani nginde asabafati bebaba nenginalo 5000 futhi angiva baba Nanyalo baneng lapha nathi. nginde yathi bebabane ngabafati bayohlala bamlandzela Jesu likhale elizulu lelithite uinvota occupy the same position na Jesu inhloko yelikhaya Jesu inhloko yani yemndeni yelibandla lakhe yeselibandla lakhe head and head ubheke uthi le head itawenda njani itamkhonda kakhulu isuka ihead ende njani ibe bathenza ivusa ihead mbamba ke kwehlelo la uNkulunkulu ubheke emadoda ngabe ngawo ngiko phela Paul abhalathi akushumayele wona mfundisi ngoba vele izulu ligqobe ubona kakhulu it's a fact esekhaya ezulwini amen ahlale emakhaya emadoda othebo fireplace afunze emaphepha abuke ku TV abuke tinkomo temfuyo hambani bamake babakhulule ive buhlungu izulu ive buhlungu bamba lisilentwana i-upside down nebantu kumele bahambe embili yini ngoba bathi inhloko asikho lapho sekudeviatela nemfundisi ngilanze nayinzaba ngiprompta ngilendzaba ya 5000 kusiwa kwabalwe madrots abazange babalwe bafati ngetinkwana nje letimbalwa ngetinkwana letinjani kwake kwaba nemfati la eBhayibhelini esifundza ngayo yafika lenciko yathi ngindele kudla yathi wena lo wentwana lo wepitana lokusele kwaflower bengitantentela mina nemngana sidle sife
wenda njani uNkulunkulu? Was anyway sengidawulalela ngoba khuluma inciko. Uyalalelwa moya. Walalela lo make kwendele miracles and wonders. Ubasima kuleti into leti manje. Ubasima usima uthi ngisime lapho. Ngithi the God who unakunjana who made man wenda le flower walibana kuba mningi lapha la beka khona lo make. Esikhundleni sekuthi uphele wenda njani? Expand. Ngikhuluma nemuntu lekasekudzingisweni kweswele. Uyathenga manje nakhuluma kuthi Davide aqoshwa ngiSawula baleka emigedzeni wakwangena emigedzeni wase-Abdula ambazalwane sifunze nani indzaba lapha kuthiwa kwangena bona babenetinhlupheko luhlobo bangena lapha emigedzeni yini imfihlo yakho yeDavide nalabantu safike lapha sahlala sabuka uNkulunkulu sathi tinhlupheko phansi sibuke uNkulunkulu lekanako who is able usho njalo lo Ephesians 3 le unemandla ekwenda lokungetule mandla namakhulu ekwenda lokungetule singacela nalesingaqaba. Hey, uma uyifunza lenzaba wehla nayo ngayifunza umfundisi ngehla nayo ithi lenzaba bathi mase baphuma sebanemandla befika uNkulunkulu wababekela ingqebo, bashaya babhubhisa bathatha lengqebo baphuma etinhlupheko. Ungahlala kanjani ungaphuma? Ungahlala kanjani ungaphuma? Uhleli kuphi emgedzeni? Uthi lo mbhali lona lesihlabelelo 62 uthi usiphephelula idvala lami umgedze wakho. Ukhona umgedze. Ligama lalo mgedze ngisimakathe. Lebahlala kuwo bayalo. Phela kanjalo uthi inhlupheko tabo. Imfihlo bayithola bathi asingeneni lapha. Sesiengage lo uNkulunkulu welisulu. Sesiengage lona lekasidala. Kwasekufika wathi phumani bantu abami. Ngini bakhanza inakunjana imbango. Mina ngibadla kanti bakatseni mfundisi uthi bebenda njani mabaya empini ungagqoka emagolide akho uma uye empini okay ngiyakubona ke lokudla ugqoke the best etimbulampula takho yini simane ngife noma ngifaka ndafanga ugqokile ngu-enjoy kwekugcina kwafika le mentality leyo. Bathatha banje baphuma etikwenetini lize lisilabanye bebasetikwenetini baphuma etikwenetini. Amen. Ngisacela ke sike samfunza Jeremiah 32 verse 27 something ngimfunze. But lo mnyango ngivulele Hebrews 7. Funa na Hebrews 7. Hebrews 7. Fonza phela masutholile. Jeremiah 32 verse 27. Mina ngimusimakathe uNkulunkulu wabo bonke bantu. Mina ngimusimakathe uNkulunkulu wabo bonke bantu. Kukhona yini lokwehlulako mina?
noma umfana nakho athethwe inombolo kude lokumehlula kosimakathi uTamlanza emajujukini ekufa uTamlanza lo Lazarus lo lesifunza ngabe kasemajujukini ekufa amen kodwa kwendeni kani simakathi kuso ufika Kristu. Hebrews 7:25. 7:25. Ngakho-ke unawo amandla ekubasindisa ngalokuphelele labo labasonzela ngaye kuNkulunkulu. Njengoba yena aphilela ubantusela ngaso sonke isikhathi. Aphilela uphiloje kukhulunywa ngalo Jesu. Lo mpristi lomkhulu unemandla ekwenta njani ekubasinzisa futhi abasinzise ngalokuphelele labo labasonzela kuye ngaye kuNkulunkulu labasonzela ngaye kuNkulunkulu uphilela kusincosela lesolulo babe nangimfwa uyakhala emhlabeni lokudzabuka lokuyesikubona la kuJohane 11 kuthi angisho lokudzabuka lesikubona la kuJohane asofunze lo verse 33 lapha kuJohane 11 Ngakho Jesu nakakubona akhala nalamaJuda labefike naye akhala wabibitheka wadzabuka kakhulu. Wabibitheka nanamuhla lokusinisela kwakhe unxusa ngalolu hlobo. Why would you share lo Jesu lokunxusela ngalolu hlobo mzalwane? Uyenza mnjeni uye poison uye ebumnyameni evende ebumnyama. When even today asinisela ngalolu hlobo. Atsabuka bibitheke ndikwababa. Nginike sizathu sekukwenda ukuthi utitsele emhlabeni usikude vele kude finish and club. Ukhulume lawo magama la. Yabuda. Uyakudzabela. Uthi lo mbhali lo Hebhe uthi uyasinxusela usicusela lokuphelele. Ngalo njani? Uyasinxusela. Verse 38. Ngakho Jesu waphindze wabibitheka wahambe waze wafika ethuneni. Waphinze wabibitheka wahamba waze wefika ethuneni abibitheka ngithi lo Jesu akanawuthula ekhaya ezulwini kuloku kunxusale kasinxusela kona kubabe akanawubinza aze imphendulo yakho yehle ususwe kulokudzingiswa uhluswe kulohlupheka lengcinamba lobhekene nayo isuswe kuwe isuswe ekhaya lakho isuswe kubantu bakho isuswe emndenini wakini isuswe kulelive isuswe ube nekuthula ube nenjabulo amen qhubeka mfundisi Belingiphume nje limbonyo ngelitshe emnyama. Jesu wathi susani ngelitshe. yes Martha dzadzewabo wathi Nkosi utawunuka ngoba sekwedlule emalanga lamane angcwatshiwe. yes Jesu wathi kuye angikamtsheli Nithi mina don't limit this God. Abathi sathi malile yaze yona msadlala ngaNkulunkulu mani uNkulunkulu sita labathi sita kubasho njalo. Uthi hey wena.
Mada walimita wasemandla lisusela litshe yeJesu. Sesibhekana nenkinga manje lenye. Kanye sisenkingeni ekhanjelwa ngubani? Ngumnakethu. Nyalo sekumele sende njani? Ngoba abantu bayambalekela umuntu ofile. Wena uyathi khona kufa mfundisi ukuhamba. Uvethi bani ufe ahamba sisho njalo thina emasonto. Kusho ukuthi lo muntu akanalo sito. Bavamise kusho umuntu lekade ngisho nasenti. Lo hamba tindlela tani, lo ngasisitani, lo nganalisito ngalutho. Lo mnyangenele titsakameva. Kuthiwe ufe aphila. Bantu bayamqwaya. Yes, yaJesu sewuma. Yinto lena lendiwa ngithi thina bantu nalamuhla. Angifuni ukumatanisa nabantu. Kude lekade ngisita ngakho. Bamkhwiphite. Ngoba thina bantu sineluvelo lufisha. Kusho the very same person nebekakhala. Uthasewuma manje Jesu utawumuka. Lo mvulo nasona 4 days afile. Simanga somuntu waseka. Jesu akanukelwa ngumuntu. Jesu kude ngisho namunye phansi kwemhlaba lekamnukela. Live lingathi uyalinukela. Bemhlaba bangathi uyabanukela. Ngisho nitihlobo takho tikurejecte ngoba soyanuka. Uthi uyaqhamuka diphume ngala. Amani edolobheni bangabona kuqala basinyeme bashone ngala. Bathi mana ngangiboni bani. Yini na? Bamane kubala ngekulikhipha ngembaba kuthi uyabanukela. Uthi wena bakhwesha kangaka bakhweshela kangaka kwentiwa yini? Ngoba la itingcondvo entabo uyabanukela. Amen. Kwenda njani? Uyabanukela. Ngithi noma kunjalo. Buka lona lekakudala. Ngoba yena umnukeli. Awunuki kuJesu. Jesu wa insista liche kalisuswe. Ingakwathi wonke lo takini. Nengilahlele ngaphansi. Ingakathi wonke lo sekuhlupheke lo sekuthi lo dzabukile lo nhliziyo idzabukile mina embanjani ngisedude naye. Bemhlaba bayakhwesha. Kukhweshe ngisho nalaba bosi banelivelo nawo bobethembile bebakuthanda tindvo tisahamba kahle. Kungafika ingcinamba benda njani baya ngithi temne bamane bala kulikhipha ngembaba. Uthi uyabanukela. Ngimane kutholakale ngithi temne edolobheni bathi mane ungababoni.
bafuna into le batangibhonya simbonyo ungababoni bangakubona kuqala benda njani bathi the amen utamuka siyefika simo emhlabeni uwevela amagama ukuthi wena uyanuka bantu yabanukela kodwa ngithi noma ungaweva noma ungabona ngetendo ukuthi wena soyabanukela ungaqala uyithathe impilo yakho ngoba kulona lo wakudala awusoze wanuka awunuki letinyembe titakho timphepho lemnanzi lisho njalo umbhali wanakho uthi timphepho lemnanzi leliphunga lelimnanzi kusinaphansi awunuki ungabanukela bonke abantu uzunikele ngisho bangati yakho DNA yeah bazi babuke kanje ubabone babuthana ndzawonye bakhulumele phansi yini inkinga uyanuka uma nihamba endleleni bakushiye ukhanza uhamba wedwa bakhuluma ngawe wenda njani uyanuka awunuka uJesu awunuka enkosini awunuka umsindisi wakho kulona lekakufela kabuhlungu wafa ukufa lokubuhlungu kufa kwelihlazo lelikhulu awunuke Asemelo.